What's up guys? Welcome to Learn&Explore. من راستیم خوشحالم که گرامەڵەدان لە ڤیدیۆیەکی نوێدا. ئەم ڤیدیۆیە بەشی سێیەمە لە زنجیرەی ئەم کتێبە کە بۆ ئاستی سەرەتاییە و ئێستاش چاپتەری سێیەم دەست پێکەین و Let's get started. Let's get started. Qasim visits the cave. Qasim سەردانی ئەشکەوتەکە ئاکات. با بزانین سەردانەکەی چۆنە و Let's get started. At Alibaba's house, a young woman opens the door to Qasim. Lamali Alibaba, at Alibaba's house, Lamali Alibaba, a young woman opens the door to Qasim. Afreteki ganj dergaka bo Qasim akato. She's Morjana. She is Morgiana. Au Marjana. Alibaba's new servant. Alibaba's new servant. خزمەتکارە نوێیەکەی عەلیبابا. دیارە عەلیبابا دەوڵەمەند بۆ ئێستا خزمەتکاری هەیە. Servant واتە خزمەتکار. Qasim asks his brother, Qasim پرسیار لە براکەی ئەکات و ئەڵێت Where is this gold coin from? ئەم پارە ئاڵتونیە لەکوێیە؟ واتە ئەم پارە ئاڵتونیەت لەکوێ دەستکەوتووە؟ Alibaba explains. Alibaba بۆی ڕوونەکاتەوە. Explain wata runi akato. Later, Qasim visits the cave. Later, wata duatir, Qasim visits the cave. Qasim sardani ashkotaka akat. Open sesame. Bikrewa simsim, he says and goes in. Amay wutu roshta juro. It's my treasure now. It is my treasure now. Wata esta ama ganjinei mana. He cries. Hawariket. Witman cry bamanai grianded. Harwaha bamanai hawarkid nijdet. The cave door closes behind him. The cave door closes behind him. Dergai ashkautaka ladwaya wa dakhra. Babzaning dwaya wa dakhra chiebet. Open salt. Bikrewa khwe. He says when he wants to leave. Kate kawisti broad am qsayeket. Open salt. Bikrewa khwe. Diara neizani ka dergaga chona kreto hala khoyo am qsay dahenao. Salt bamanai khwet balam diara dergake bona kreto bam qsay. But the cave door doesn't open. But the cave door doesn't open. Dergai ashkotaka nakreto. Wata bam qsay ka am aika dergai ashkotaka nakreto. When the thieves arrive, they find Qasim. When the thieves arrive, kateka dezakan again, wata kateka again ashkotaka, they find Qasim. Qasim adozno. Find wata aidozeto. They kill him angrily. They kill him angrily. Wata baturayawa aykujin. Kill wata aykujin. Angrily wata baturayawa. Injalera cut his body into 4 pieces. Cut his body into 4 pieces. Their chief Arshad says. Wata gaurakan kanawi arshada aled cut his body into 4 pieces. Leshi parça parça bkan bo 4 parça. Yani leshi let bkan bo 4 parça. Do more people know about our cave? Do more people know about our cave? This dead body can scare them and stop their visits. Do more people know about our cave? Aya khalki zyater darbari ashkotakaman azanet wata kasi tra azanet ke am ashkotaman haya? This dead body can scare them. Am lasha merdua yan am terma can scare them. Akrit ka bian tersenet. Scare wata ay tersenet. And stop their visits. Wa sardanakan yan rabagret. Wata agar am lashayan pishan bain, agar am just am merduayan pishan bain, akrit bian tersenet tu iternayan o balay am ashkotea. Later, Alibaba finds Qasim's body. Later, wata dwatir, Alibaba finds Qasim's body. Alibaba leshi Qasim adozeto, yan jeste Qasim adozeto.
He takes it back home. He takes it back home. ئەی باتەوە بۆ ماڵەوە. Perhaps the thieves can find and kill me now, he says. علی بابا ئەڵێت Perhaps the thieves can find and kill me now. ئەشێت کە ئێستا دزەکان منیش بدۆزنەوە و بمکوژن. ئەکرێت ئێستا دزەکان منیش بدۆزنەوە و بمکوژن. Help! What can I do? یارمەتیم بن. What can I do? چی بکەم؟ ئەبزانین لێرە چی ئەبێت؟ Qasim's very ill. Qasim is very ill. Tell everybody. Morjana says. Marjana ئەڵێت Qasim is very ill. Qasim زۆر نەخۆشە. Tell everybody. بە هەموو کەسێک بڵێت. The cobbler, Baba Mustafa, can come and sew up Qasim's body. The cobbler, Baba Mustafa, wata the cobbler wata pinachiaka ka Baba Mustafa nawa. Cobbler wata pinachi ka au kasei pelao dureto o peutre pinachi. Cobbler wata oa can come and sew up Qasim's body. Akret au betu leshi Qasim bidureto. Sew wata ay dureto. Then we can bury it. دواتر ئێمە توانین بینێژین. Bury واتە ئەینێژێت. So Morjana blindfolds Baba Mustafa. So Morjana blindfolds Baba Mustafa. بۆیە Morjana چاوی Baba Mustafa ئەبەستێتەوە. واتە چاوی ئەبەستێتەوە ئەیبات بۆ ماڵی ئەمان لەبەرەوەی ماڵی ئەمان نەدۆزێتەوە و ئەگەر دواتر بیەوێت بێت نەزانێت کێ بووە و کێ نەبووە. She brings him to Ali Baba's house. She brings him to Ali Baba's house. ئەیهێنێت بۆ ماڵی علی بابا. He sew up Qasim's body. He sew up Qasim's body. جەستەی قاسم ئەدورێتەوە. Then Morjana blindfolds him and takes him back home. Then دواتر مەبەستەوەی کە دوای ئەوەی کە جەستەی قاسم ئەدورێتەوە Morjana blindfolds him and takes him back home. و دیسان دەموچاوی ئەبەستێتەوە دیسان چاوی ئەبەستێتەوە و ئەیباتەوە بۆ ماڵەوە. Blindfold واتە چاوی ئەبەستێت. After that, دوای ئەوە the family buries Qasim. خێزانەکە مەبەست لە خێزانی علی بابایە bury Qasim. Qasim ئەنێژن. Now the thieves can't find me. Now ئێستا the thieves can't find me. ناتوانن بمدۆزنەوە. دزەکان ناتوانن بمدۆزنەوە ئێستا. Ali Baba thinks happily. Ali Baba بە دڵخۆشیەوە ئەمە بە مێشکی خۆیان ئەهێنێت. واتە ئەڵێت بەم شێوەیە دزەکان نامدۆزنەوە. Or can they? و ئایا ئەتوانن بمدۆزنەوە؟ We'll find this out in the next videos. لە ڤیدیۆکانی دواترە ئەومان بۆ ڕوونەبێتەوە بۆمان ڕوونەبێتەوە کە ئایا ئەیدۆزنەوە یان نا. بەم شێوەیە ڤیدیۆمان کۆتایی هات. ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو لایک بێنەوە بە هاوڕێکانتانی بنێرن و ئەگەر بەدڵیشتان نەبوو یەک دیزلایکی جوانی بکەن بۆ من چۆن بتوانم ڤیدیۆکانی داهاتوو باشتر بکەم. تاکو ڤیدیۆ داهاتوو خواتان لەگەڵ.